Šta je bilo, Lili? Evo na mene. Ajde, otvoraj, Lili, otvoraj. Wow. Ona ide u shopping. A i ovo noćija koje tata. Evo ovo je. Da. Čekaj, mama, da ti ovdje. Pirate ship. Wow. Ajde, otvori Mika. Aj, prvo da vidim igračke šta su, sine. Ovaj. Wow, what's this? Da čisti. Je to Lilino? Je to Lilino? Aj, mama, čisti pogon. Aj, kada ih gledam. Aj, mama, čisti. A gledaj ovo. Gledaj. Haha. Racing car. Yes. Racing car, Daddy. Is this racing car? That's not a racing car, that's a It's a train. train. It's a train. Dada. And wow, this one. Dada. Yes. Get this Šta je donio Deda Mraz? Vodka. Šta je donio Santi? Sam. Jel Sam? Ja. Ja imam. Pokaži mi ga, sine. Ja. Jel lijep? Da. Bože, kako je on lijep. Mama, fire. What's this then? What's that? Mama. To je Lilino. Ona će da peče kolače. Ja. Hoćeš Ja mama? osim ten kad. A ima jaki lijepi poklon za Lilina. Ajde da vidimo šta je to. Ne. Ko će da piše? Bato i Sika će da pišu. What's that? Ja osim. Sad će mama. Jer je Santa donio puno poklona. Bože, koliko je poklona donio. Bože, Alex, polako sine. Čekaj, ljubavi. Lili, what's that? Ajde da vidimo Ajde da vidimo šta je ovaj veliki poklon. Oh. Well, I don't know what's that. Trampolina! Trampoline? Jump! Ja. Hoće da jump, mam, vidi! I to je! Da. Jump! A ima jako lijepi poklon za Lilina. Evo ga. Mama. A ovaj. Oću, mama. Da, Lili će da kuva. Evo sine, vidi tamo, vidi. Evo kašike, Lili. Ja. Lili, mama. Evo tvoje kašike, sine. Alex, sine, toliko je uzbuđen čovjek. Alex, ali ti nisi video da li je Rudolf pojeo šargarepu? What's that? Gledaj. Bowling! Šta je to? Volim. Oh my god, that's beautiful. Ko će da igra bowling, mama? Da. Volim, mama. Ajde, ovo sine, ajde. Ajde. Policijski auto mi je donao Santa. Ja. Bože, kakav je on, kakav on sviri. Wow! Mama, hajde tako odvojimo. Aj sad ovaj veliki svir, da vidimo šta je. Evo ga ovdje. Oh.
više? Trubla. Ja. Ovdje ti, a ovdje Seka. Uhu. Može? Dobro, ajmo. Odvojni Ima još jedan. Sad ćemo da otvorimo sve. Ajde još ovo da vidimo šta je. To je za Lili. To je za Lili. Lili, šta je to? Lili, staje mama ovo. Ja. Vidi, stolče mama. Ima još Sad će jedan. mama, sine. Evo, sad će mama. Ima još jedan mali prijedlog. To su batteries, sine. Batteries, mama, da ih stavimo. Aha, donio je Santa i batteries. Jel dobar Santa? Mika, mam. Miki. Alex, ajde sada pesmicu za Santu. Ajde sad da pevamo. Ne, ima pesmica kako se popeva čivni. Aču. Ajde. When Santa got up to mig, he began to shout. Boys and girls won't get any toys if you don't bring me out. My